четко, понятно, то есть без всяких огрехов. Автомат даже как правильно держать. Автомат держу третий, четвертый раз в жизни. Para relawan terus berdatangan di pusat pelatihan tempur PMC Wagner di wilayah Krasnodar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 4 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok prajurit sedang berbaris menerima arahan dari Yevgeny Prigozhin yang hadir melihat perkembangan para prajurit di tempat pelatihan tersebut. Yevgeny Prigozhin adalah seorang oligarki Rusia dan orang kepercayaan Presiden Rusia Vladimir Putin. Diketahui Prigozhin juga mengendalikan jaringan perusahaan termasuk Wagner Group. Setelah menerima wejangan dari salah satu pemimpin, para prajurit kemudian langsung mulai berlatih. Terlihat mereka dengan sangat serius berlatih menembak di bawah pengawasan para komandan pelatihan tempur. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Тяжело, очень тяжело. Кому сейчас легко? Инструкторов какой? Ну они объясняют все толково. Красавчик. Прям досконально, все как надо, четко, понятно. Без всяких огрехов. Автомат даже как правильно держать. Третий, четвертый раз. Вот это вот элита России, генофонд нации. Те, кто 31 числа не салаты едят, а приезжают. Давайте, вам удачи, главное, готовьтесь. Ребят, вы вчера приехали, да? Правильно понял? А почему такой день выбрали? Почему не отложить до 1 января? Что там собирались? Ребят, кстати, показать мастер-класс всем, кто есть такие. Вообще никакого парня нет. Я вообще региональный регистрационный центр. Ремонт, проверка документов, клавиатура, сидение в кресле. 10 лет этим занимался. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.